Me did Isaac Jumpo, but you have the great sample and bring one man come when you too much G8. Too much G8, more too much. Namenso, may I'm more fire. For me, my Obibia, I have about too much G8. I am nearby, some for Mexico and the trending news. Baba some ye nine say I feel ready election ye be brain na AC and I be brain a gusu ACC. Na dani da akoye say election year no aba closer no na prophecies be brain na beba. Dudu na prophesy say MPP aban no eye den a wo mo ebefa this year presidential seat no. Na ebi nso ba wo mo say NDC and revelations chiro someone no befa presidential seat no na ni name no akoye se dani na prophecy foforo bobo basa na ye kase nso ni aba betomu ana ni fi papa ano Francis Amwako ata enso eni se election we ya ebeba so no easy very tough one na ma ma parties na omo involved no chese o kan parties a womo no ye nim so mo strong parties MPP any NDC the ma obia underrate ne opponent no if we say who underrate who opponent abonwane say asem afa wase na ni nsem wo kan wo pa kire say demons be APM wa Ghana ha say nia prophecy be ba earlier on say United States of America election so demons ko PM wo no say no so dia betu just say Ghana ha no demons be ABPM wa ha just purposely for election so on the 7th December 2020 na no akoba say percentage aya just say we win atwemu a say win 51% no party mienu Ghana ha ni Ghana dudu na dia tuma womuta womachi de no mu bie ni obenya sa 1% no if we say sa demons na just ya tu omagu Ghana ha sa na omabepiem wo Ghana ha no changes be spiritual realms mu chese the percentage be at to what chese embrusa 51% na endrusa 51% no it say be a parties no be involved no momu take each other for granted na omo moji na chese womu ndi womu juma no mu juma endi omaji na senya odini sembeto wo no amagana fo ni bi nso eja o madwen kire say say see ade na mo pese Ghana fo ye nyame oye sakasaka nya akopon we ba ye MPP we ba NDC we so see ye papa nso di ade ba beto mo say ye freezy percentage no ye den ya party bi nso nya 51% say na mo be brebia say na mo be campaign bia say na mo be monyoma bia no ye den ya sa 51% a che say anka wunya na che so bibia wie pe nya ade mo bi be nya no den no mo pese che say Ghana for ye na dodo nso say o ma bra ye prophet for no o ma bra so for no adenti na wo mo no fan pai bo enter election we chi na asumdie emba na dare da mo wura huhumu na mo the revelation say ya beto what try say revelations na mo the beto wo no enye say o the two we wie na o the akwankyere bi ato ho say say na me hu no e na say su na Ghana fo say mutu anamo na mo ya masa the bonne na me hu ye na say hihye bonne na spiritual realms ya hihye no embe mu no umu bibia asa wo mo kan no ane so maka to wo na ebi mu so pa kire say Ghana fo mu ya so dem fo prophet wo prophet bi wo word na sembe tu da na kire say no kwetru do enti ye ma ye nimbri mu na ye mbom pa ye se na ebe ya election yi sakasaka ye biamba ene ebia demons ye o maba na ebia mo botaye ba ko na abeto dwa se percentage no ma free no na mo ebia mo botaye foforo bi one show ya Ghana but ni besi ya say na ye papa yi kan say enyama be tough no enti in same say betoja yemfa nyempa bo odiman paye ma man Ghana na election few days yi embassy nko na nyanya be choose ni bia we choose ni di nesi akonya so ama o man Ghana
na etiefo wo hwe se na papa yi kan nsem na elega yi wo hwe se na papa yi kan nsem na prophet bebre enso edi omo nsem aba betudwa na ebi susu se omo magana fo kwase se yakomatu omo magana fo mo shaking mo pan no mo prophecies no bo Ghana for instead of ebia anke be hye nkran ana anke be ma Ghana fo mo abo mo modi etu anamo papa na se omo mi omo aye ne esese ne be ya anka bibia be wie pe ne mo omo nsem nyina awo mo de ba no ebo Ghana tibemufuo ehu ema afede dudu na mpo nsem omo kan se omo kra de election no enya ade a wo mo ba beto efri se den ya nkrofo ne be mo wadwuma na mema wadwuma mebe kwa gina police station se bi ko voti na boni esi sakasaka yesi na demons abade a ebi musa aba no enya ade a wo mo beto na etiefo se ekoba se dudu na ena prophecies a eba na sentem na jegezi be mebi Reverend Osu Bempa be mebi ena ya prophet Francis Amwako atanso di ne die aba betoja dudu na access na be de police station ko mu nko bi na makoto aba ebi nso se onu be ko masakasaka ye bi esi mu akoweja ne mba so so enya ade a won betu omo na ide esi na se na tie bia mi gidi se ekoba ni se ya na ye se hard na mo so ebetumi aba se ne mo ka no so no kwa kakra bi wom tini ya consider ni amampai bo etumi o man na tiefo wadwen kire make us say emu behia na wo de wadwen kire at your comment section ho de amaye afebo won na subscribe se na be ya too much if you dey cancel the jumede bi atumu a wonsa ebeka bi no etumi akire wade na before me de me nsem no ebekọ wie ye onkrofo jumekuo bi a won so ya sen Mama Juliet Ventures se oba wo pese wo kitchen ewa Ura wana opese wo kitchen ura wana na kire se won saka bibia no abo adwuma fast no we piefo na wani beji di abomode afa Mama Juliet number ya wonyia wo kitchen aso ba bia ma odi mu de frɛ no na Mama Juliet oye delivery 24/7 afi low master so aba be pie mu na low master ya so government worker e wo Ghana ha say now here sika urgent within 24 hours low master betimi ama wo lo ne hia ne se why ready se wo pelon na afi so rate ne de da form say boko na etiefo enenso munua ba mo somfo mesika na mdi nkita wo ye beso mu aha na emre be ma me kwan na mdi mu esi that's ne ye besan ehia makram